anaweza kafanya maishani mwako, wanadamu wakabaki wanashangaa. Kuna jambo Mungu anaweza kafanya maishani mwako, wanadamu wakabaki wanaulizana. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu, ipo siku watabaki wanaulizana. Wakati Mungu anakuinua, wakati Mungu anakuinua, wanadamu watabaki wanashangaa, wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashangaa, wanashangaa wakati wa kuinuliwa kwako wewe, watashangaa adui zako watabaki wanaulizana.